大家平安，大家外多错个咱们的man，那么个天那苏利万，萨卡多错个咱们的man，奥尔加苏布那开诺什么，伊玛在多是奈多什么，伊玛在多。Faida isaka tapuru saka sepata sulatan imazai toa ita karam patu warwa karam 诗篇114篇1至8节。读出来咱们的man aruta sopina kaino semas nekano sinimisi kimazai toa kena sasalam saka kiku sopina lemotian kilarai tu suara咱们的man toa mana pada sekatan wa semacam cina mapolat。逾越节之歌，以色列人一离开埃及，雅各的子孙一离开异族的土地，犹大成为上帝的圣民，以色列成为他自己的国。红海一看见就奔逃，约旦河也倒流，群山像公羊跳跃，丘陵也像绵羊蹦跳。海啊，你为什么奔逃？约旦河啊，你为什么倒流？群山为什么像公羊跳跃？丘陵为什么像绵羊蹦跳？大地啊，你要在主来的时候发抖，在雅各的上帝面前震动。他使磐石变为池塘，使岩石涌出泉水。独一真神的上帝，爱主开暖之嘛，心里起嘛在段诗篇114篇1到8节。读出来咱们的man心里不达的万等于间见主面的时候，见主面的时候，诗篇114篇中描述以色列人获拯救，从埃及进入迦南地期间，上帝显明的权柄和大能。本诗明显是用于逾越节，因以色列人离开埃及是从逾越节的拯救开始，而新约救恩的故事是从耶稣基督降生为人，住在我们中间展开的。明天是代降节第一主日，代降节和圣诞节的意义很重要。若不了解耶稣是世人的救主，就无法明白他诞生的意义。代降节是个充满张力的节期，它结合对基督首次降临和再度降临的盼望。当中有些吊诡的张力，就是基督已经道成肉身来过世界，但末日他要成就的却尚未来到。主耶稣要再来，比谢克顿定义要回向导还更确定。基督应许他要再来，要与我们这些被救赎的世人相会。他是信实的，必不违背自己的心意。参阅提摩太后书2章13节。当主耶稣基督再来时，你准备好见他的面了吗？Acu mana sini para doa pasamarau dan ujian sakatu suata kini menemin 基督再来时，关于我所做的一切，他会给予怎样的评价？基督再来时，关于我所做的一切，他会给予怎样的评价？ Pasamarau dan ujian Acu di Yesus Kristus darah muamalah manjer sinaya dan ujian saka aisyo tekene kasawan ataku mendanga akina ngwa akina kuya 我们自己 kini menem akizapat akina men taisyo tekene kasawan akina makareba akina makaparain to warung nota semas ayawa kini menem sataki gadu akiumal sataki parain to ta semas kiparain to ta semas manarui makan nama pasir aicho tekene kasawan ayakana popisu dan cina mapolat saka kainuli 荣耀的上帝，你有完全的权柄，愿意拯救敬畏你的人。感谢你使主耶稣道成肉身，将来他必再临施行审判，
恳求圣灵帮助我预备好，坦然无惧的等候主的再临。奉主名求，阿们。Mali-mali tu soka jamin naman nama katina na misa selang sumapu akilaro ito kay no semas latina na paene sa tiapa susuin ayakan na pasamaraw latina na suliva tu suat kini adavan taja 平安